Mina nguMfiyo Sinkomo. Lapha ku-project le ngu-Vice Secretary we-Committee yeSomnene Clinic. So khathesi istage esikiso sesile material yonke ekwanayo kule building ye-clinic ekwanayo. Ngathi ku-roofing sile amazenga akwanileyo, ozipikiri ini konke sesilakho. Kodwa okusasishotela khathesi siyadinga kakhulu ukuthi nxa singathola isamende. Sile samende ezingu-61 khathesi. Othi nxa sizihlanganisa sifuna ukwenza ukuplaster le paving yalaphana umkoto lwana phakathi eclinic laphana. Sikhangelele ukuthi i-estimate yama-builders bathi bona sifuna 200 more bags of cement. So nxa singathola 261 kuthi ukuthi siyabe sikwanisa ukuthi sesingaqeda kule building ye-clinic, kuyabe sekuphelile konke lama-floor, ukufaka ama-floors. Yikho khathesi esikukhangeleleyo. Silohlupho-ke kakhulu ukuthi besifuna ukuthi umsebenzi wethu ungaziwama uqhubekele phambili. Kodwa nxa besingathola into ezinjengesamende ezingu-200 engikhuluma ngazo, kusho ukuthi umsebenzi wethu awusozume, uzahamba uye phambili. Sidinga njalo kakhulu ama-door frames. Sishoda ama-door frames amabili, ama-230. So nxa singathola yena le material okwakhathesi, siyabe sesileqiniso lokuthi iclinic yethu ngapha isiphelile. Sesitshayile ama-floors wonke, sapheva lapho esifuna ukupheva khona, safulela sayiqeda, iyabe isiphelile. Kube sokusalela nje mhlawumbe into ezinjengama-toilets. So ngingathi esikudinga kakhulu ngapha ku-clinic. Okay. Khonokho. No. Siyabonga kakhulu. Sibongile lathi.